جه ناوندان و چین اوریت نیوزی ور باش تماشاوان هیجا بولتنا کردی خیرات له هر چهار پارچه این کردستان جه مهاباد تا باجرین اوروپا خو پیشانداران دست پید کن و برلین بالیوزر ایران جبر خو پیشانداران جنویزگاه خو دروه بالافرین هفپیمانی 20 جاران لباشور و روجاوای حسک ایریشی جهن داعش کرنه و لکوبانی سرکرده یکی مزن داعش هاتا کشتن. بارزانی راگیهاند که امریکا چکان بو پیشمرگان دشینه و لانیا مغمور شر و توپاران بسر بارگهین داعش ده. خاپیشاندان ناراضیبونه لروجهلاتی کردستان بردوام دبن 13 باجار دنجی پشتگیری مهاباد دکن بریاره ایرو ل 14 باجار روجهلاتی کردستان پشتگیری خو بو خاپیشاندان مهاباد بین زمان لسر شهید بونا کچ 26 سالی یا بناو فریناز خسروی کروجا شش گولان جبر کو دست دریجی لسر نای کرن خواجه قاطع چاران جه هتل بناو تارا لمهاباد آوت بخار در انجام خاپیشاندان لمهاباد 2 کس شهید بونه 28 کس جی بریندار بونه و به دهان کس جالیه هزن اولهیه یین کل در دور و نوا باجر بلاف بونه هاتنه گرتن ده بویارا دست دریجی سرفری ناز و مرناوی یا بگومان حتی نها گلک جیروک در کتنه و تا برپرسکی سیاسی و دادواری لمهاباد حتی نها تداخویانیک ندانه هر وحت زانیاری انجی به آوایی که فرمی رانا گیهاندنه فریناز خسروی 26 سالیه و هلگرا باورنامه کمپیوتریه کچک باجر مهاباد بو و لهوتیل بناو تارا کار دکر روجا چهارشنبه 6 گلانه جه ترسا کو جالیه کسکی و ور باجر و دستریجی سر بکرن خواجه تاق چاران هوتیل و آویت خوار و جیان خواجه دستا خۆپێشاندان و نەرازیبوونە وڵاتیان باژارێ مەهاباتێ ڕۆژهەڵاتی کوردستانی 2 هەفتێ گوڵانێ وەکە کاروەندێکی لەسەر دەستدرێژیە بۆ سەرکەچەکە کوردش ئالیێن هێزن ئەولەکاریەوە ڕوبروێ تۆندیە بوو مالپەرێن بەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستانێوە بەڵاوکردن گۆدۆ بە هەزاران ji وڵاتیان مەهاباتێ لەبێش هوتێلا تارا کۆم بوون وش بەر دەستدرێژیە لەسەر کەچا کورد فەریناز خۆسراوانی نەرازی بوو ناخۆ دەربرین چافگانی بەحساوەیەکێ دەکەن گۆ هێزن ئەولەکاریە بە تایبەتی زێروانên تایبەت به بهانه پاراستنا خودان اوتلی نادر مولودی رجان ناف خلکی و دست به کارن توندی لدجی خۆپێشاندانان کرن او روش آلوز بو چافگانی کی تایبت جناف خۆپێشاندان جهن چاپمانیان را راگهاند گوهزن اولهی به غزا فرمیز کرج ایریش کرن سر خلکی او بجوره کی چکان جی ایریش کرن سر خۆپێشاندانان او د انجام ده ولاتی بریندار بونا او روشه کی جوان کی خرابه چافگانی نفرمیجی بحثا شهید بونا کسی کی دکن هر وها چافگانی بحثاوی کی دکن گوت دست به کی داخل کل پیش دری هتل تارا کومبون و داخواز آوان در وکرنا انجام دارین دست دریجیه لسر فاریناس خسروانی دکرن لی پشت ایریشا هزن اولهیه شر و پفچون درکتن هولی و پشت را آگر بردان هتل نافوری بحثاوی کی جیته کرن گو باجار مهاباتش عالی هزن اولهیه و لشکران و به تمامی هاتیه دور پیش کرن و هاتن و چونا خلکی به تمامی هاتیه کنترل کرن دبویرا دەستدرێژیە سەرڤاری ناز و مرن ناوێ یا بێگومان حتانها گەلک چیرۆک دەرکەتنە و ت بەرپرسێکی سیاسی و دادواری لە مەهاباتی حتانها تداخویانی نەدانا هەروەها ت زانیارێکی بە ئاوایەکی فەرمی نەڕەگەهاندیە فریناز خۆسرەوانی 26 سالیە و هەلگەرا باوەرنامەیە کۆمپیوتەرەیە کەچەکە باژارێ مەهابادێ بوو و لە هۆتێلێ بناوێ تارا کار دەکرد ڕۆژا چهارشەمبێ 6 گولانê ji tirsa gojaliye kesekî wî bajarî ve destdirêjî li ser bêkirin xwe ji taqa çaran a hotêlê ve avêta xwarê û di encamê de jiyana xwe ji dest da کردن باجار دهوک پشتگیری خواهج بو خاپیشاندارنا روجهلاتا کردستان را گیهاندن و جبو و مبسته که خاپیشاندان جی لیر خینن کمیته آمده کار آپیشانداران به داخویانی که دمجمیر 6 ایرو نه گلانه در پیش آواهی پارزگاه دهوک خاپیشاندانان به مبسته پشتگیری کردن روجهلات و خلک مهاباده لدار بخن ده داخویانی دا بانگ لهمو جن و تاخین هاتنه کرن که به گرمی و بگرسی بشداری خاپیشاندانه ببن و پشتگیری خواهج بو کردن روجهلاته و شرمزاد کرنا شهید بونا فریناز خسروی بین زمان بریارا سبا ده گلانه دمجمیر ده به دما باشوری کردستان لپیش آواهی پارلمانتوی کردستان لحولیره خاپیشاندارک گلری بیل درخستن لباجار سلیمانی جی خلک برسو بنگوازی اکیدان
و خواپیشاندانه که پشتگیری بو رجهلاتی کردستان هات لدارخستن. لآلیه که دن لحجمارک نافچه کردی و ولاتین اوروپی خواپیشاندان نومان گرتن جبو سرهلدان مهاباد هاتن لدارخستن و هین جی بردوام آگاهیم بهتر در راپورا بیده. گراوەکە نەڕازیبوونیش بۆ شەرمەزارکردنا شەهیدکردنا فەریناس خۆسرەوانی و پشتگیریە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی لە ناوچەیەکە هەولێری هاتبوو لە دارخستن لە باژارێ سلێمانیەژی خەڵکێ بەرسەوا بانگەوازیەکێدان و خۆپێشاندانێکە پشتگیریە بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستانی هاتە لە دارخستن وڵاتیان سلێمانیە بە درۆژمێن پشتگیری و شەرمەزارکردنێ خۆپێشاندانا خۆ برێڤە برن لە دیاربەکر لە باکووری کوردستانی بە بەشداریە هەفسەرۆکە شەرەداریە مەزن ئا دیاربەکر گۆلدان کشانک و ئامادەبوونە هەژمارێک بەرچاو خۆپێشاندانێکە پشتگیریە بۆ خۆپێشاندانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی لە دارخستن وڵاتیان دیاربەکر بڕۆشتنا پێنج خولەکان لەسەر چۆکێن خوا دەوڵەتە ئیرانی شەرمەزارکردن و داخوازکردن گۆ کەسێن گۆ دەستێ وان شەهیدکردنا فەریناس خۆسەرەوانی داهەیە دمل دەست بێن گرتن و بێنە بەداربەکردن li batmanê jî welatiyên Kurd ên wî bajarî bi giravekê û alên Kurdistanê piştgiriya xwe bo Rojhilatê Kurdistanê anîne ziman. Li Amûdê li Rojavayê Kurdistanê jî xwepêşandaneke piştgiriyê bo xwepêşandanên Mehabatê û Rojhilatê Kurdistanê hate li darxistin. Li welatê Swêd jî xwepêşandaneke ji bo piştgiriya bajarê Mehabatê derket û hejmareke dirûj hatin hildan. Li Oslo li paytexta Norwêc xwepêşandaneke li dijî hikûmeta Îranê derket û piştgiriya xwe dane Rojhilatê Kurdistanê. لگوری جیدرین روزنامه‌وانی که خواپیشاندارین هانکل اروپا هریلدار کتیا هری مزن لباجر برلین بو پایتخت آلمانیا و هات راگی هندن که بالیوزر ایرانی جنویزگاه خواج بر خواپیشاندان رویا و جبر و بابته منها برای خوابدن برلینه و جوه داره برز شپال ابراهیم ریو بره ریخستان سوز لگل ما یک شپال تو بخیراتی و بولتنه هولدان و خواپیشاندارین وان ها چوا بره وادچن. دم باش براسي انا من برلين بيشا سفارة ايراني قالك خورت وكتش كردا هاتنا وكسن عربي سوري حاضر بنا ديجي نظام ايراني شوفيني انا حيا انها بردوامه من همبري سفارة ايرانينا دنج خورت وكتشان باش بلند بو دوزا هلوش عندنا ريجيما طهران قرن ريجيما ملالي و سركفتنا ملت كردستاني الحمو بارچه كردستان وبتايبت لكردستان روجهلات هات هلدان بله برز شپال لگوری جدرین روزنامه‌وانی جوریت نیوز را تکس دکن کد بیجن بالیوزر ایران جنویزگاه خو ریویه و برای خدای درکدنه گل و راستیا ویکی چیه ت شوپاندران تاثر ویکی هه بله برا سكراندن ساعات 3 دس بيدبو ام ساعات 2 هاتن براستي او سفير ايراني جي ساعات دو وده دقيقة او ماكينة خدها طرمبيلا خدها وشو او كانه رفاندن يعني بله بوليسي الماني قالك هاتيا ترصوان هبوغو ام ايريشي بردن سفارتها ايراني اجبروا لجي ملت كرد بحضارت باشيك خاص دنجي خو هلدا بله كرد نيزيكي سفارتي يجيبون واشتغاليه باش جهانوان وبزمان الماني وبزمان كردي وانجليزي وبعربي قوتن هاتن خندن بله که شپال وکن ها اکران خویا دکه وانها وینای نونه که جوریت نیوز را هاتنه شاندنه جه پیش بالیوزا ایرانی لبرلینه که شپال او تیواته که سرکفتنه که جواره دا که بالیوزر ایران جه بر خواه پیشاندانه بره و درباری وی که خوازم تناسب کم گلو و تنامین خواه را دستی کسین آلمانی کرن کسین برپرسیار بله نامك بنافي كسيغو داخوازا في مشكرن في اعتصامي كرن بنافي وان بارتيا وريخستني خورتا ما نامك هاندوا مجوار قوت ون بري والهلوشان دنيا ام تجار قبو ناكن ون نزيكي كردي ما بدن للروجهلات وام قبو ناكن ونزيكي ملتي اشيتي ملتي ايراني ايغو ديجي نظام ملاليه افنا ما جهانوا وبراستي تشتاقو مديت اوانا فوق سفارة ايراني كسي قوتي دا كارتكي كبدا جيدار خستن جبيداري وكسك جينما زادي خوك سفيري وان جيدار خستن جبيداري بوليس قريب وحماية بكن لبراستي وكنا ما قو إيرو البرلين هات شاندن نامك قلق خرطبو لهمبري سفارة ايراني لبيشيا سفارة بخوا هات سكناندن ونامك هوا بله که شپال متخواست تشتاقی دیجیش تا پرسکم گلو جواکا آلمانیا جواکا اوروپی مدیا اوروپی چاوا و بویرا محاواده دخونه
جواكا أوروبي اللي ميزاني براسي أوانجي وك كسن نونري حكومة ألمانيجي حاضر بون أوانجي نرازيبونا خدان خويا كرن وقلت أم قبولناكن نظام إيراني إيريشي كشتنا ملتي خبكي أفل جمع تشتغلك مهمبو تشتغلك هنجابو دما جو بريارك ألماني وك نفسك أساسية أوروبا بيجي أم قبولناكن جوي ريجيمر أفجمرة تشتغلك مهمو بيروزا براسي بريز شابال إبراهيم ريفابري ريخستنا سوز كوتج برلين ج ألمانيا اللي تفهمبو جالكس باس در پرس پیوندین حزب دموکرات کردستان یا روجلاتی کردستان لحول رگیهاند که اگر کمکار اسلامی ایران گهل داخوازن خواپیشانداران نکه و باجارین دنجی لروجلات کردستان دست به خواپیشانداران بکن. بر پرس پیوندین حزب دموکرات کردستان لحول محمد صالح قادری داخویانی که در رگیهاند که خواپیشانداران مهاباد نیشان هشیاریه و آستا بلند خلق روجلات کردستان رای که خودی کلتور و خودی روشنپیریه که بلنده و روشنپیریه که بلند ترسه که خستیه ناوا کمکار اسلامی ایران دا و گوجی که ام پیش بینی دکن که خلق مزن به کاری در کون کلانان جبر و یکیجی دو به شیوه که رخصتنی و پشتگیریه ویل پیش خواپیشاندانان کرن و پیشدیاری کرن هگر که کمکار اسلامی ایران لداخواز خواپیشاندار مهاباد نیرای ده باجار روجلات کردستان خواپیشانداران بکن و دا کون کلانان. دهل باجار عمود پارتی یکتیا کرد لسوری ریخستنا عمود صندوق بو پشتگیری خواپیشاندار مهاباد لدیجی رژیم ایران پیکانی ده سکنه دا سلوگان پشتگیری عمود جمهاباد و فریناز را هاتن هلدانن لآلیه کیدن پارتی الوحده و پارتی الپارتی بش نصر الدین ابراهیم وانجی سکنک لناوا سوکا باجر پیکانین بو پشتگیری مهاباد و فریناز هجای گوتنک و هجمارک چالاکوانین باجر خدودی هر دو سکنان خستن به صدما کو هر دو آلیه کی به تنخوا چالاکی پیکانین یکتین جنین کردستان لباجار گرکی لگه لدورک نویزگاه خواه مانگرتنک به دنگل درخستن و بیکو پشتگیری سرهلدان مبهسته و شرمزاد کرنا کشتنا جنا کرد فریناز خسروی بکن. هر وها گلک سلوگان داخوازین مافی جنه هاتن هلدانن. بری مانگرتن به داوی ببه هیزن اسایشن رمیلان ایریشی جیه مانگرتنه کرن و مانگرتن بیلا کرن. هر وها تیم ما کانال روداوجی هاتا گرتن. نوچگیهان و ویرگر ویجی جهل اسایشن و هاتا گرتن لپشتی دو دمجمیران جی هر دو هاتن سربست بردان. ریخستنا آمانستی انترناشنال درباری بویرین باجار مهاباد روجلاتی کردستان دراگیهاند که دو ایران ریزه لماف خواپیشانداران لنیشاندانا نرازیبونا آشیتی خوازه بگره. آمانستی انترناشنال درباری بویرین باجار مهاباد داخویانی یک بلاف کرد و راگیهاند که جماف هیزن اولاهیه یعنی که خواب پاریزن لی او خواپیشانداران دو لگوری ستاندر ناونتوی یعنی بکار آنینا هیز به جعالی حکومت و داویه دا آمانستی دبیجه که پیویست بو حکومت ایران لجیه بکار آنینا هیزا کمیته که بی آلی جبو لیکولینره لسر بویران پیک بینه. دوه حشت گلان لآمده و به بشداربونه که هفت سروکن شاردارین آمده گلتان کشانک و فرات آنیل نونرین سازین سیویل و هنک پارتین سیاسی بویرین باجر مهاباد یه روجلات کردستان هات شرمزاد کرن. بشدارین چالاکین آمده پشتوانی خواه بو خواپیشاندارین مهاباد آنین زمان. ده چالاکی ادا گلتان کشانک دا خویانیک دا و گوچی که ایرو هر روز کمک کرد به حجت که داخوازن به زمان و کلتور خود بیجن بدار و دبن او میجیه که ایرو فریناز دایا کشتنه همان او میجیه که کردان بدار و ود کرد. پارتیا کارکرین کردستان پکک راگیهاند که ده انجام اپراسیونه که ارتش ایران دا پاسندار که ایران هاتا کشتن ناوند راگیهاندنا هیزا پاراستنا گل هپگه بلاف کریه که ارتش ایران لنافچه سومایه یا بسر پاریزگاه اورمیه یا روجلات کردستان پشترا هیزن وان نیزیکی نافچه گریلای پکک بون
لگوری همان ناونده گریلای گولیان آگهداری بردان آسیمانان لی ارتش ایران پیشواچویه و ده انجام دا شر دناور هر دو آلیان دا درکت و پاسنداره که ایران هاتا کشتن. لهولێرێ و بەردەوامیە پشتگیریە بە مەهابادێرە بە دەهان خۆرتین کوردستانە سووریە و ئێرانێ خۆپێشاندارێک پێکانین و تێدا گەلێک دوورشم هاتن هەلدان ji navwan jî mehabad me hawarên te yên ji bo Kobanî û Şengalê jî ji bîr nekirine. Agahiyên bêtir li baş Şêrwan Mel Ebrahîm ji Hewlêrê. Piştî bangewaziya hêzên siyasî Kurdistana Îranê ku êdî girav û xwepeşandan li tevahiya bajarên Kurdistanî û deverên hebûna Kurdî pêk bê wekû hevdengiyek bi bajarê Mehabadê re, xortên Kurdistana Sûriye û Îranê yên niştecî Hewlêrê xwepeşandanek pêkanîn û têde hevdengiya xwe bi xelkê Mehabadê re dane nîşandan. Em bi hîro wek Kurdê Rojavayê Kurdistanê wek Kurdê Sûrî wek tensiqatê Sewra Sûriyê em tekîd dikin ku em bi Kurdê Mehabatê ne bi ruh û bi can û şûreşa Mehabatê qet nakeve û ew bira bikeve ew nîzama Îranî a pîşgeriya nîzama Be'sî birastî hîro firseta Kurdê mê Rojhilatê Kurdistanê ku hîro xwe îsbat bikin azadiya xwe bistînin bi şûreşa xwe. Li gorî gotina xwepeşandaran ev xwepeşandan ne tenê ji bo xelkê Mehabadê bû. Lêbelê her bajarekî Kurdî li her parçeyekî Kurdistanî heger van kara bika wê hemû hepêre hevdeng û hevxembin. بێگومان گەلی ڕۆژاوە ئەوڕۆ لێرە کۆبوونەتەوە تا ئەوەی کە وەڵامی گەلی ڕۆژهەڵات بدەنەوە و تایبەتیش مەهاباد و پێیان بڵێن ئەو کاتێککە گەلی ڕۆژهەڵات لە تەواوی دەوەرەکان لە تەواوی شار و شارۆچکەکانی ڕۆژهەڵات لەسەر پێبوو بۆ پشتیوانیکردن لە شۆڕشی کۆبانی و هەروەها شنگال ئەوڕۆ ئەو وەڵامی خۆی ڕۆژهەڵات وەردەگرێتەوە. خەڵکی ڕۆژاوە ئەوڕۆ زۆر سپاسیان دەکەم خوشکبرانی بەڕێزمان لە ڕۆژاوای کوردستانەوە کە لێرە ئامادە بوون. Bi vî awayî gelek Kurd hêvî dikin ku êdî Kurdên Îranê jî wekû heman pêkhatên rojhalata navîn şoreşeke millî û aştiyane pêk bînin û daxwaza mafên xwe bikin. Gava gozêrevan li Kobanî xwîna xwe da û gava go nîçîrvan xwîna xwe li Şengalê da ew çaxê em Kurd yekin. Helbesteke cîgerxûn hebû digo gava em Kurd nebin yek em ê herin yek bi yek. Em dixwazin hîro Kobanî pişta xwe bide Mehabatê, Mehabat bê Hewlêrê, Hewlêr biçe Amedê. Qadî Mihemed rakina serdarê Edamê jê pirsiyar kirin şûratê dawî çi bû got şûra min e dawî ne ji miletê min re şûra min e ji dawî ji we re ye ku qadiyek Mihemed mir lê hezaran jî wê bêne heyatê wê ew jî tarîqa min temam bikin nîdala min temam bikin wê ew jî şer bikine. Wekî din hêvî hene ku hineke raparînên millî êdî dubara li Îranê dest pê bikin û vê carê pêxistina wê ji bal Kurdên Îranê vebe. Her çawa bûyerên Şingalê dilê Kurdên Misilman li ser Kurdên êzîdî êşandi. Bûyerên Kobanî jî peywendiyên di navbera Bakur û Rojava de bihêztir kir. Şerê Kurdan û Daişê jî peywendiya di navbera Pêşmerge û YPG û hêzên serbaziyên Kurdî de bihêztir kir. Niha jî bûyerên Mehabadê hevdengiya her çar parçeyên Kurdistanê bi hevdû re bihêztir dike. Şêrwan Mel Ebrahîm, Orient News, Hewlêr. بله تماشاوان هجا جبو و بابته ام لیر راوستون برفره بکنن خبری خو بدن هریما کردستان باجار هولێرê و جوادر روزنامه‌وان آزاد محمد ج خلکین روجرات کردستان لگل میا برز آزاد تو بخیراتی و بولتنی دست بکرد خواستم تناسب بکم ج مهاباد هر چهار پارچه کردستان تا اروپا هیرو خو پیشاندان جبو فریناز خسروی و ظلم کل سر کردان تکرن لدار دکون گلو لنیرینا تا و گورش و پاندنا تا از نیشان شورش که کردیه نویه افکاتو هم کاتیت باش سرتا از داوای لبردن دخوازم کرمانجی من نباشه فرمو کرم بله اف روز گلگ مزنه جبو گلی کرده چونکو ببوا یکیتیا دنابر همو هزن کردیو هر وها دنابر کرد ناخو دره ولاد چونکه مهاباد تزانن مهاباد مکوی کرداتیو خبات گلی کردج روشالات کردستانی و اف راپرین مهابات و راپرین شارکان تری روشالات کردستانو پشگیری خلک ترین کرد
ڕۆژهەڵاتی کوردستانی دەنگێ gelek بەرز بوو ji bo deshelata dagîrkerê Kurd ji Rojhilatê Kurdistanê. Belê kek azad. Îro li Mehabadê nîşaneke berxwedanê tê nîşaneke serhildanê tê li dijî komkara Îranê. Di texmîna te da partiyên siyasî yên li Kurdistana Îranê wê helwesta gel, wê helwesta mirovan, wê helwesta va kuştinê çawa binenxîne. Di texmîna te da ti plan li ba wê heye da ku vaxwe pêşandaran birêva bibe. Partên Rojhilatê Kurdistanê xwastin ji gelê xwe ke beşdarî bikin ji xwepêşandanê Rojhilatê Kurdistan ji bo xatir weke تعدا کردن ناموس کرد ji ناموس کچê Kurd ji bajêra Mehabatê. Eger ji şengalê Daeş hatiye تعدا dike ji namûsê Kurdên êzdî nûke ji bajêra Mehabatê Komara İslamiye Îranê hatiye تعدا dike ji namûsê kچê Kurd. Partên Rojhilatê Kurdistanê hevî hemû partî Rojhilatê Kurdistanê xwastine ji milletê xwe ke sibey saetê hem evro saetê şeşê duanî mero ji giş şarê Kurdistanê Rojhilatê bên ser cade û xwepêşandan û narazatiya xwe derbibirin ji bo î rûdawê naxweş ke pêş hatiye. Ji bo xatir veke deselatê Îranê bi hîç nowê nixwazêt ke bi kerê î rûdawê diltezên we naxweş siza bidir yanî nûke li rojê duşemê heftê rabirdît. Ta nûke deselatê Îran berdewam dibêjêt ke ew tiştê gelek sade çê bûye nedibe gelê Kurd ji narazatiya xwe derbibirin yanî deselatê Îranê carî yekem nîne ke ji bo Kurdê Rojhilatê Kurdistanê zulm û stemê xwe disepênêt. Belê. Kek azad deselatdariya Îranê û li ser zara serokkomarê wê Hesen Rûhanî dibêje eviya bûyereke ku keçeke têda zilm diye têda zirar diye wê ewlekariya Îranê jî dîl peywendiyan li ger vê meselê bike li gorî ku kesayeteke lê gelê Kurdistanê gelê Kurdistanê Rojhilat dixwaze şoreşekê ava bike. Di texmîna te da wê komkara Îranê ev şoreşê wenda bike tune bike û çûçik bike wekû bûyera keçeke tenê. Eger dubare pirsere te Belê ez ê pirsa xweş te re dubare bikim me serokkomarê Îranê Hesen Rûhanî dibêje ku ev bûyera keçeke tenê xelkekî tenê însanekî tenê ye û wê ew kesê hane ku teede destdirêjî li keçikê kirinî werin ceza kirin. Di texmîna te de li gorî raya te li gorî nêrîna te wê gelê Kurdistanê Îranê gelê Kurd wê bi ganza serokkomarê were ye û şoreş were vemrandin an tu çawa dibînî. Komara İslamî Îranê û her wiha şexsê serkomar Hesen Rûhanî rast nedibêje ji bo sizadanê tometbarê ev rûdawa. Heta deselatê Îranê nedixwaze bêje navê vî tometbarê kî ye ke teeda kirdê ji namûsê Kurd. We xelkê Rojhilatê Kurdistanê êve dizanin ke eger qiseyê serkomarê Îranê qebûl bikirdaye li rojê ewletan û ke xebat nedikir nedeçû ser cade duruşt nedida şehîd nedida welî rojane ئێمە dibînin ke ji bajarên Kurdistanê Rojhilatê berxwedan heye berxwedanê medenî heye berxwedanê serbazî heye berxwedanê rojnamegerî heye we gelê Kurd li Kurdistanê Îranê bi hîç nowek razî nîne we guê bîstê deselatê Îran nîne ji bo ev rûdaw her rûdarê tir li biçişne. Çunke em yekem rûdav niye ke li Kurdistanê Rojhilatê dête çêkirin layên deselata we.
بله که آزاد از پرسا خواه داوی جنابه و بکم ده تخمینات دا و افکار سیاسی به کارکی لشگری لهمبر ویا که پارتیا کارکرین کردستان پکک ایرو لنافچه اورمیا شرکی لگل ارتشا ایران دکه و سرمزنکی هفسرکی ایران جیتی دا هاتیه کشتن ده تخمینات دا و هلوستا کمکار ایران گلو و ایریشان بکه گلیان بکه خلکه گرتن بده آنوی با آوائه کی سیاسی چاره سر ببه اف بویرا از آگادر چالاکی سربازی پکک نیمه جه باجار ورمه بس دزانم که پکک گلک پیوندی هی لگل دسالات ایرانه یعنی اگریش اف چالاکی کرده دگل دسالات دجی دسالات ایرانه بگمان من اف شته گلک جدی نینه و يعني من بروانين باش نبينم افروداوا بله روزنامه‌وان آزاد محمد کوت خلک روجلات کردستان جهولیر گلکس پاس بو باش دریاوا بله تماشاوان هیجا لبند ما بن نوبرک بچوک امنو بگر دریا حمی آلا ونراگهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبخواز ناس بکشل دورات چه دوه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکی لگی سادون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان ازادي الباجار كوباني بولتانا كردي اورينت نيوز ده يكو بيستيا نوت يكو ديتيا له هر چهار پارچه کردستان جمعه آباد تا باجرین اروپا خواپیشاندان دست پید که و لبرلین بالیوزر ایرانی جبر خواپیشانداران جنبیزگاه خود روه. بالافرین هفیمان نابناتوی 20 جاران لبا شروع رجاوای حسک ایریش جیهن داعش کرنه و لکوبانی سرکرده که مزن داعش هاتا کشتن. بارزانی راگهاند که امریکا چکان بو پیشمرگه هم دشینه و لانیا مغمور شر و توباران بسر بارگه داعش دا. دوباره سلاف بالافرین هفیمان نامنتوی دناوا 24 دمجمرین داوی دا به تندی بارگه داعش لباجاروک تلتمر و باجار حسک بمباران کرن. جه 24 دمجمران و ورده و بالافرین هفیمان 20 جاران لباشور و رجاوای حسک ایریش جه داعش کرن. حتی ده ایواری جی ایریش لسر داعش لچه عبدالعزیز بردوان بو. ایریشن بگرانی لتلتمر تلمجدل و لسر ریا تلتمر و حسک نیزکی 14 کیلومتران جناوان دا باجار حسک بمباران چی بون. او ایریشن هزن هفیمان نامدارتایی به دمک دا وحایا که یا پگه دبیجه وان دست دانیه سر 7 گندن حسکه و جه دست داعش در خستنه.
جارێکی دن و سەرۆکێ دەستەیە جیبجیکار ئا کانتۆنا جەزیری ئەکرەم حسود داخویانیەکە دەڕاگیهاند کو ji ber berevaniya yepege rewş niha li Hesekê aram e. Lê diyar kir ku yepege neçar bûye ku hîn gundên derdora Hesekê vala bike û ew jî ji ber topbarana Daişê. Her wiha hat ragihandin ku li Hesekê çûna hatin bi şev hatiye qedeğekirin. Lê Ekrem Hüsû got ku qedeğekirina çûnew hatinê li Hesekê ji ber parastina xelkê ye. Yekîneyên parastina gel yepege berpirsekî pêle bilind erêxistina Daişê li herêma Kobanê kuşt. Li gorî wî daxuyaniya yepege li Kobanê şervanên yepege operasyonek li dijî Daişê li gundên Kokteb û Metînê pêkanîn û her du gund kontrol kirin û 6 çekdarên Daişê kuştin û di dijî birîndar kirin. Yepege di daxuyaniyekê de ragihand ku berpirsekî Daişê ê bi navê Ebu Xalid di şer û pevçûnan de hate kuştin. û şervanê Kurd destê xwedanîn ser çek û teqemînên Daişê. Nûçegihanê Orient News jî li Kobanê tekez kir ku şervanên yepege gundê Korikê yê nêzîkî bajarokê Eyn Îsayê rêzgar kirin. Di gotarekê da li Encûmena Peywendiyên Derve Kongresa Amerîkî û bi amedebûna hejmarek berçav ji endamên duh Heştê Gulanê Mesûd Barzanî ragihand ku ew yekemîn car e ku rêveberiya Obama bi vî awayî li ser biçekirina pêşmergeyan wan piştrast dike. Barzanî ku seroketiya şandeyeke pêle bilind li hikûmeta Herêma Kurdistanê roja Sisî Gulanê gihîştû bo Amerîka. Spasiya serokê wê welatî Barack Obama kir û li ser helwesta wî beramber daxwazên Kurdistanê. Serokê Herêma Kurdistanê balkişanda ser şerê li dijî rêxistina Dewleta İslamî ya Radîkal Daişê û ragihand ku pêşmerge bi alîkariya firokeyên şer ên hevpeymaniyê karîn 20,000 kîlometr çargoşe ji axa Kurdistanê ji dest Daişê qedexe bike û qayteba Daişê jî têkşikandin. Ev yek jî ji bilî serbilindiya ku bû gelê Kurdistanê. Balafirên şer ên hevpeymanên navnetewî Eniya Meğmûrî ya nêzîkî hewlêrê li nav û neçeperên Daişê dan. Berdevkê Eniya Meğmûrî Emîd Mehdi Yûnis ragihand ku balafirên hevpeymaniya navnetewî bi giranî li gundê Xera, Sartek û Gopa yê navçeyê Qeraca yê bi ser navçeya Meğmûrê de dan. Emîd Mehdi Yûnis wiha got. Heta niha zayanînên Daişê nehatin diyar kirin ji ber bombebaranê. Meğmûr dikeve başûrê Rojavayê bajarê Hewlêrê û niha bi temamî dibin desta hêzên pêşmergeyê de. Toreya Sûriyê raporeke de diyar dike ku têda dibêje ku 500 sivîl di meha Golanê de di komek hejmara komkujiyên rejîmê de ciyana xweş destane. Di rapora bê de agahiyên bêtir bi hev re temaşa bikin. بله خویا راپور من آمده بردف که وزارت کار دروازه ترکیه تانگو بلنشکی راگیهاند کو پروگرام پرورده کردن و آماده کردن هیزن لشگری ین تایبت بو شورش سوری پیکاتیه. هر وها ولگوری داخویانیه که آژانس آنادولیا ترکی کو دروژن بیدا ده پروگرام پرورده کردن لشگری با اپوزیسیون سوری دستپیکریه بیکو ت پروگرامین و هبن. درباری روشا میدانی لسوریه فروکین رژیم سوری گندوار ادلب بغاز کلور توپران دکه و لشامل نافچه قلمونه کشتنا چل لشگرین میلیشین حزب الله ده انجام پفشونان ده آگاهی بهتر در راپورا بیده امتافشر کن. لشامل تاخا تشرين ارتش آزاد برسوا هولدانا درباسبونا هيزن رجيم لآلية نافندا غزالدان هروسا هفريزن في تاخي راقيهاندن كو هجمارك عربين امبولانس بآلية تاخا باس وچون داكو بريندارن رجيم درمان بكن ده همان دمه ده نچيروانن ارتش آزاد دو لشکرن رجيم لنافندا کامپاروس آرمانج کرن و ده انجام ده هر دو لشکر هاتن کشتن لگندوار لادقیه فرقا برافه یا یکمین یاکو بسر ارتش آزاد فد داخویانیه که خود گود کل در دورا گره نبی یونس چلش کرن رژیم ده دما پفچونان ده هاتن کشتن
هفدم لنافچه جلطة جب الغزال و گره مرکشلیه شر دنافورا ارتش آزاد و لشکرن رژیم دا رودا و دا انجام دا گلک جهازن رژیم هاتن کشتن. لباکوری گندوار حلب هنکتی بین ارتش آزاد دا خویانیه که دا راگی هندن. گوان غابا غزالان یا لعنیا خناصر پشتی پفچونن تند به هزن رژیم را کنترول کرن. هروسا و لگوری که هات راگی هندن. و دا انجام و اپراسیون دا گلک زیان مادی و جانی گیهان لشکرن رژیمه. لآلیه کیدن فروکین رژیمه تاخن بستان القصر کلاس المنجی و العریان ببرمیل تقینر تو باران کرن. بگو تزیان جانی لورچه ببن. لگندوار درعی هنجه در میدانی راگی هندن و هزن ارتش آزاد کام پاسپوری یا لنفچه بانوراما بموشکن هاو نتو باران کرن. لآلیه کیدن ارتش آزاد آواهی سیخوری آسیمانی یا دچارگوشه اولکاری ده بموشکان آرمانج کر و لگوری که هات زانین که آگر لدر دوراوی آواهی بلاف بو ده همان دمه ده لباجاروک عتمان شرکی دمی دنافورا ارتش آزاد و هزن رژیم ده رودا و ده انجام ده گلک لشکرن رژیم هاتن کشتن. الله أكبر الله أكبر. هن جدارن دیپلماسی دانا دیار کرن که سوریا سرپرشتی ناودولتی به سرغازن سارین و داماران لخالق لکولین لشگری یا رژیم وهات دیتن. هر وها و لگوری همان جداران که تا آگاهی لسرویه که نگهات مراگی هاندن ریخستنا قداغ کرنا چکن کیماوی. جعالی خواه اجانس رویترز دا دیار کرن که کارناسن و ریخستنه موسترین غازا سارین و داماران لناواندا لیکولینر و داخوینان زانسته یا رژیم دیتن. لآلیه کیدن هنسی خورین اوروپی دانا دیار کرن که رژیم سوری چکن بیولوژی و کیماوی پیشکست خستنه. وزیر کار دربی امریکی جون کری د داخویانیه که د دازانین که دولت یکگرتیین امریکی هلوستاوان لسر شورش سوریه هین اوه که رژیم اسد رواتیه خواه ونداکریه هروسا کری دا دیار کرن که چارسر کرن کریزا سوری تنه بکتن سروک رژیم جدسلاتیه یا و آنی زمان که دولت یکگرتیین امریکی زانن که روسیا و ایران پشگریه اسد دکن و دوی ام آشتیه که لسوریه به اسد پیک بینن. لآلیه کیدن سروک وزیر کار دروی ترکیه مولود جاوی شغلو د داخویانیه که دا گوت که همی آلیین که پیوندن جکریزا سوریه لسر کتنا اسد جدسلاتیه پیک هاتن و دا دیار کرن که لسر مجارا دورک آرام لسوری هین آلیین که جویه که پیوندن تبریار ندانه هروسا اغلو دبیجه که دوی آلیکاریه هماهنگی سوری و همی هزن لشکریین شورشه بیکرن دا که رژیم سوریه روبرو بکن. ده همان دمه ده وزارت بروانی امریکی پنتاگون راگی هند که دست به پرورده کرن گروپین اپوزیسیون سوریه نتند ین که شر چتین داعش بکن کر. هروسا سروک وزارت بروانی امریکی اشتون کارتر ده کنگره که روزنامه‌گری ده دیار کر که ارتش امریکی دست به پرورده کرن گروپین هزن سوری که مزناهی اوی وکی کتیبه که کر و دا زانین که ده هفته بیده ده گروپین دویمین دست به پرورده کرن لشکری بکن. لآلیه کیدن د مجارک مروواهی ده اجانسا نوچه یا فرانسی دیار کر که گمرکا ایتالی گمیه که کوچبرن سوری ده دریه سپی ده که دروژان به آب و خوارن مابون جبن آف کرن رزگار کر. هروسا سی کوچبرن سوری به گمیه که بچوک خواگی هاندن براوا نفچه بولیا یا لباشوری ایتالیایه. جه دورین جور به جور جهری من کردی لسوری ما هجمارک چالاکی و کرتنوچه جواره برهف کرنه هم به هفرات همه شرکت. هیواسورا کرد لکامپانوروز آل هرما درکه لهمبری نخوشی اندم سالی ین وکی گریپ و هود تدبیر گرتن و آلیکاری ولاتیان کر. شارداری گل هرما افرینه و پشتی آمدکاریان دست به کامپانیا سراس کرن و قرکرن آریین هرمه که ده ماهان دوم بکه کر. شینهیم باجار باتمانه یه باکوری کردستانه. 4 کامیونن آلیکاری مروی که جل اسفنج و خوارن پیک دهاتن. جگل کوبانی راشاندن. سازی از زمان کردی یا نفچه اشیه یا هرم افرینه. ده چارچوبه پیروز کرنا 15 گلان روژ زمان کردی ده. شاهی اکل دارخست. سروکا دسته چانده یا هرم جزیره بریوان خال دیار کر.
کودی هشت پرتوکن کجالین اندام یکیتی روشنبیر روجاوا و هاتن نویساندن چاپ بکن. لدرک ناوندا جنن آزاد روجاوا لکامپا نوروز آپنابران سمینارا بناونیشانا پاراستنا جنان دمن کریزانده لدارخستن. دسته انرژی یا به سر ریوبریا خسری کانتونا جزیره الکتریک به سر باجار و سوکا گرکه لگه بری و به بهانه کوان مهانه الکتریکی ندانه. لعالیه کیدن هین ولاتیان جوریت نیوز را دیار کرن که جبر دمجمیرن کن جهابون الکتریکی او پرایان لسر خوانادن و هفکاریا پرایان یا مهانه 500 لیره سوریه و هر 4 دمجمیران 2 دمجمیران الکتریک هیا. داویا بولتن آمده دوباره کرنا سرنوچه. له هر 4 پارچه این کردستان جمع آباد تا باجرین اوروپی خواپیشاندان دست پید کن و له برلین بالیوزر ایرانی جبر خواپیشانداران جنویزگاه خود روه. بالافرین هفیمان 20 جاران له باشور و روجاوای حسک ایریشی جهن داعش کرنه و له کوبانه سرکرده کی مزن داعش هاته کشتن. بارزانی را گهاند که امریکا چکان بو پیشمرگان دشینه و لانیا مغموره شر و توپاران به سر بارگاه داعش داد. بله تماشاوان حجاب بیا و یم گشتن داویا بولتنا ایرو حتی بولتنا صبح هر شادو بختوار بود. صبر من بيتنا شيرين وقهاي تزكشتم تزحلاندم تزبردام دنياي تزبردام دنياي أخويا ما